Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bu obyektimiz Sergeli nimasida, rayonida, Toshkentda. Xullas 241 mix bilan bagetlarini oq berib turib, shuni tanlashgan uyda egalari. Xullas shuni bitirganmiz. Bu shunday janында эле жидкий траверчин бар экен. Мынакей шу жидкий траверчин бул АМК до после мындай эмелер эртең эмки жылы келип дагы ошол эмелерин көрө эле, байке отличияларын, кандай болот, эмне болот. 1 yildan keyin, 2 yildan keyin. Мындай эле штукатурка болчу, мындай ушундай шыбактын сыртына эле. Кулас сыртын деген полностью АМК кылып жасалган. Сергели районунда экен. Sergeli rayoni. Бул жак канча квадрат болуп калды экен? Bitta qancha 76 kvadratmi, 75 kvadratmi bo'lgan. Общий hisobda. Только вот эме лицевая фасадный сторонасы болгон, э? Ha, faqat лицевой сторона. 241 микс. Ошо болду, ушундай болуп болгон хама жайы. Астында гранит болгон, серый гранит. Аке, мисалы үчүн могул откостун иштериндеги АМКсындагы ошо хозяин айтып чаптап бергиле, Yo'q, buni masterlarni o'zi qilgan. Откост için. Откост için endi xuddi anu g'ishtdan qilingan zdaniya atrofiga baget qilingandek bo'lganda, fantaziya. Atak chiroyli chiqqan. Ana baget chaptab berishgan, a? Ha, baget hammasi fasadni polni bitirgan. O toshlarigacha bizni bolalar qo'ygan. Ha, mo granitlardan o'ydi, polni. Buni nima qilganda tayyorlaganmi, eskisini olib tashlagan, kalta bo'lgan. Eskisini bagetdan keyin bagetni ustiga chiqib qolib 0-0 bo'lib qolgandan keyin olib tashlab, bular bo'rttirgan toshini. Ha, yaxshi, yaxshi aka. Aka, ustalar qancha kun ishlashdi bu yerda? Bitta lesa taxlash sal qiyin bo'lgan, o'shani hisobiga 4 kunmi ishlaganda. 4 kun ishlashgan, a? Yaxshi. Жол жегинде экен, скорее всего, бул эмелерде бөлөк үйлөрдө көрүп атса керек aka, не материал экен. Ha, xudo xolasa. Endi yana 1-2 yil alindaqada nima deydi? Kontrolda turadi, kuzatib turadi-da bizni. 1-2 yildan keyin buni effektini bilgandan keyin bizga o'tadi. Да, клиенттер шо көрүп, күзөтүп турат экен aka. Мен 1 жыл, 2 жылдан бери көрүп атам деп, мисалы үчүн Кыргызстанда деле айтышат да. Bizda mashina ham shunaqa, bunday tashlab qo'yadi. Misol uchun qaysi effektni bo'lsa, keyin o'shandan olishga harakat qiladi. Kuzatuvda bo'ladi-da.